Barutwana ba tsogile ba letile dibese fela tsa seka tsa bonala mme batsadi ba re ga e tshwanelwa ya rarabololwa. Re lemogile gore di disk tse di leng mo beseng ke tsa bo 2016 2018 mara ba gona le puo ya gore di disk tsone di santse di siame. Dibese tseo di tsele dingwaga tse dintsi di reya di disk ga di mo tseleng go overcrowded bana ba tlala mo dibeseng go ntsi. Barutwana ba re ba salela kwa morago ka dithuto. Nna ke gutla ke image because of go mara se go morago ka dithuto tsa rona. Hankabe go na le go agiwa sekolo mo e seng gore re travel go tswa mo go ya kwa. Mongwe wa dibese o dumela gore nngwe ya dibese ne se mo seemong se sentle. Rona le bese e nosi e le gore yes diski tsa teng di fedile ma ke bese ne tla gore like a ke stakile ne le substitute bus ke one fela eo ma ke one thutsweng e khotsi accident it is roadworthy. Puso ya re ntlha e a batlisisiwa. We are going to do our own investigations about those learners, about the bus, why the bus was unroadworthy, why the department, especially the Directorate of Transport Operation, why did they allow an operator, an owner, with two buses unroadworthy to transport learners? Mongwe wa dibese a re le ena o setse a akanya go kgaola kontraka e ka ntlha ya go tlhaela ga matlole. Itumeleng Kgajane, SABC News, Christiana.